APR. Oye. APR twe ntare z'iterambere, u Rwanda rube paradizo, abasirikare imbere baragenda badushinyaguje, uyu munsi batwita abakomando. Muragenda mutwita abakomando, ababishani yawe basha ku mutima. APR uyu munsi APR irabikora, ikipe yacu, ikipe y'amahoro, ikipe y'abasirikare, ikipe duha ibyishimo. Ndahora nyivuga yuko ni ikipe mpora mfa n'igihe cyose. Uyu munsi irabikora, iradukubitira agakipe k'inyarugenge. Yuko uyu munsi turabiteguye yuko turabakubita, ibyo mubyumve mubishire mu matwi yuko turi ikipe idahangarwa, ikipe y'abasirikare. Mu kibuga duhora n'ibyishimo, babyeyi ndetse no mu bavandimwe. Yonje myita karimagezi, ndi kumwe na mugenzi wanje Ruhara, n'abarabura babwira ibyiza bya APR. APR twe ntare z'iterambere, u Rwanda rube paradizo, mu kibuga turakomeye. APR twe ntare z'iterambere, u Rwanda rube paradizo, ntidushaka kudusubiza inyuma, burera ntaruri, ntidushaka kudusubiza inyuma. Mbere yuko murabikora nk'ikipe ya mbere dufana, ikipe y'u Rwanda, ikipe duha icyitegererezo imbere y'ababyeyi ndetse n'abavandimwe dusangiye muri rusange. Dufite abakinnyi twaraguze cyane, twe tutazi iyo bigana. Uyu munsi yatwise abakomando, urase kunabyina uyu munsi wakwita abakomando. Uratinya kugenda uhagarara ku ijambo, umubishani yawe basha. APR Yamani cherwa. Yo Mr. Karimagezi.